باب 5 فصل 5 درس 6 كمنهاج المسلم المادة الثامنة ويندن دجيتا تابرندن في الوقف نيوتن في وقف. أولا أرانون دون تعريف وقاندن قول إن كون وقف تهو. الوقف وقف هو دون تحبيس الأصلي كجوجي تقول نينيرندن تيجي تيجي فلا يعرف تعدون دورنا تاك ولا يباع يتاك ولا يهب أكتر تاك. وتسبيل الثمرة laawi dimɗe muɗum ɗen non joni bi mana tono ko naadata kon liman wuɓi fat alayhim ɗum ɗon laatano ɗum ɗon woodana ɗum ɗon heerano wonande ɓen waɗaɓe waqfu ɓen e hoore mum bi mana waɗanaɓe waqfu ɓen ɓen ɗon hendo hande kadi tono ko yaltata kon. saniyan hukmuhu nafoore ñawore mum ndey al waqfu waɗugol waqfu mandubun ko yiɗa ɗum ilayhi ka allah murahabun ko lerɗina ɗum fi muɗum e qawlillahi ta'ala illa an taf'alu sonande huwa ton ila awliyaikum faade weldiɓe moɗon ɓe ma'rufan ko ɓe qawli rasul sallallahu alaihi wasallam ida mata al insanu si neɗɗo ma inqata'ta amalu golle makko ɗen illa min salasati ashiya sona immorde piiji tati sadaqatin jariyatin sadaka ilowo bi mana jokkodirowo mo taƴata tayrata waqfu ko ɗon naati aw ilmin ma gandal yuntafa'u bihi ngal no naftore ɓawo makko ko dari o janni yimɓe ɓen waccimɓe ɓen hino hutorde aw waladin ma ɓiɗɗo salihin moƴƴo mo jibini o neɗi men o needi islam yadu lahu tawa on no rewa allah du'anomo ɓawo makko ko ɗiɗo tati woni ko tawata neɗɗon hay o maayi kono haray golle makko ɗen taƴata haray ɗum ɗo no nadandemo pourcentage nadandemo baraji wattanamo e baraji ɗi o yaadi e muɗum ɗin yo allah ndewinan en accirgol ɗiɗo tati kala ɓawo ya allah. ko mina sodagati no jeeya noon e sadakaji aljariyat ilayɗi ɗin waqful buyuti dar waɗugol cuuɗi waqfu wal aradi e leyɗele wal masajidi e julliɗe wa gayriha. salisan shurutuhu historatu no sartina fi sihhati waqti sellugol waqton ma yali ɗi piiji wonɗi arde ɗo. awalan an yakuna nde laatto alwaqif e waɗa alwaqif waqfu on ahlan littabarru'i hara ko handuɗo ko waɗiri bimana ko fi handirɗum e ɗiggere ben yakuna nde o wonata rashidan fewɗon malikan hara ko o jeyɗo kadi ko waɗi waqfu kon na jawdi goɗɗo mandi o kafidi e goɗɗo. saniyan an yakuna nde laatoto almawqufu alayhi ko waɗa waqfu kon e hoore mum in kana filatike muayyanan ko hunde toɗɗande mimman an yakuna nde laato almawqufu alayhi waɗanaɗo waqfu on in kana solatke muayyanan ko toɗɗaɗe so innama ko kaarijo ma ko kaariɓe mimman yasihu hara ko jeeyaɗo e selluɗo tamallukuhu jeygol makko goɗɗum fala yuqafu waɗetaɓe waqfu masalan ala janinin e dow feetu e ala janinin e dow bobohum fil batni wonkon kareedu ɗum ɗon sellataka jeeya goɗɗum taw wala ala abdin mamlukin wona e dow jeeyaɗo in kana filatikal waqfu on ala gayri muayyanin wona e dow hunde toɗɗande wiyama tun ko jama wuuriɓe ɗo ɓen ma wiyama tun ko ɓeygure kaari nde muayyanin toɗɗa ɗum historita reno sartina an takuna nde laatoto aljihatu bange almawqufu alayha waɗaɗo waqfu hoore muɗum on waɗaɓe waqfu e hoore muɗum ɓe mimma tasihhu para ko jeeyaɓe e ɓen ɓe sellata alqarbatu ɓattodiral maahu wondude e makko. fala yasihhu sellata alwaqfu waɗugol waqfu ala lahawin e dow an takuna nde laatto aljahatul mawqufu jiha waɗaɗo waqfu on alayha e hoore mum mimma tasihhu hara ko hunde jeyande e fellayde alqurbatu ɓattorgol allah ma'ahu wondude e muɗum bi mana hara hunde nde waɗi waqfu nde ko jeyande e dewal ɓattortede allah wona woɗɗitortode allah. masalan fala yasihhu sellata alwaqfu waɗugol waqfu ala lahawin e dow beleɗe aw kanisatin ma coociru aw muharramin ma kala ko harmi. saniyan an yakuna nde laatto tawqifu ko waɗa waqfu kon bi nassin sarihin hara ko sariya selluɗo ko ɗiyal sellungal ka waqfi won waɗugol waqfu aw habsin ma jogitagol aw tasaddugin ma ittugol sadaka. rabi'an an yakuna nde laatto almawquf ko waɗa waqfu kon mimma yabga ko jeeya ɗum e ko heddoto bada akhdi gallati ɓawo tono muɗum on ƴettama kadduri wano galle andi si joddidi maayi luwama yoɓama haray galle ɗen ala ɗuytade hiɗe woni kade woni wal arabi e leydi luynade wama ilayha e faade ko wona ɗum. amma ma yafna amma kon ko lannirta bi mujarradil intifai ko wona naftorede ko mbiye muɗum kal mat'umati wona ñameteji masalan
warrawaihi urengolji inna ɗo mi waɗi magasin an on ɗo marchandise sarfinji ɗi mi waɗi ɗum waɓɓu andi ɗum ɗon kala arɗo pompi aray ɗum ɗon lanni yeeyi goɗɗum ala heddade wona ha wiya ko nanditata e ɗum fala sifu sellata taw ɓir fu waɗugol ɗum ɗon waɓɓu fu ɓay ɗum ɗon darata ko ɗum ɗon ko sadaka wiyete ko yigol okkinde ɓen sadaka fi sabilillah yoɓe nafta kono wata onde waɓɓu fu ko hunde darotonde tawa ko toon on ƴettete nene on no woni ka woni wala yusamma waɓɓu fa ɗum ɗon wiyata ka waɓɓu fu baskoni huwa ɗum ɗon sadaka tum ko sadaka noon waɓi annaye bun ahkamuhu ñawoji mo nde ahkamul waqf ñawji waqfu ɗen hiya ɗum awalan ara noon ɗum yasihu no sella al waqfu waɗugol waqfu alal awladi e hoore ɓiɓɓe ɓen wa ida qala so tawi on tigi wi aw qaftu mi waɗi waqfu ala awladi e dow ɓiɓɓe am ɓen shamila hara hino mofti allafdu dhukur wal inas worɓe konngol ngol hino naati ɗon worɓe o rewɓe o mahan fof nde wotere kama shamila wono moftiri awlada dhukuru ɓiɓɓe worɓe ɓen duna awladi l inas ko alda e ɓiɓɓe rewɓe ɓen wa in qala so tawi woni o wii waqaftu mi waɗi waqfu ala awladi e dow ɓiɓɓe am ɓen wa aqabihim e iwtirayɓe ɓaawo ɗon ɓen shamila haray mofti awlada dhukuru ɓiɓɓe worɓe ɓen wa awladi l inas e ɓiɓɓe rewɓe ma ande wotere fof haray hawtondiri wa in qala so wi waqaftu mi waɗi waqfu ala bani e dow ɓiɓɓe am ɓen kana laatki ala dhukuri haray ɗum ɗon ko worɓe to waɗana waqfu dunal anas ko alda e reɓɓe kama law qala wasi o wii kadi ala banati mi waɗi waqfu e hoore ɓiɓɓe an jiwɓe ɓen kana haray ɗum ɗon kadi laatanike lil inas ɓiɓɓe juɓɓen fakat fet haray ɓiɗɗo gorko tawaka ɗum kullu hada dendagal ɗiɗo ida kana silaske yufam hino faamo attafriqatu sendidirgol ngol bayna madlulati hakkude e ɓannidirgol ngol hadihil alfasu e ɗiɗo konguɗi madlulati dallinorgol hadihil alfasu ɗiɗo konguɗi wa illa sona ɗum fala ibrata haray tasafuye ala tastagol considira ala ɓe alfasu e konguɗi makko ɗi yegagol yemo nder ton saniyan ɗi mum ɗum yalzamu hino waɗɗo al'amalu gollitirgol bima yastarituhu sabu konko shartini ɗum alwaqif waɗɗo waqfu min wasfin immorde sifaji aw taqdimin ma ardingol aw takhirin ma nettingol falaw qala sinno waqaftu kada mi waɗi nde hunde ɗo waqfu wano ni ala alimi muhaddisin e dow janguɓe hadisa ɓen aw faqihin ma janguɓe fiqhu ɓen lam yatanawal haray heɓata allafdu konngol ngol siwa sahibi sifati sona jomiraɓe ɗin sifaji ɗon min nahawiyin immorde ɗin bangeji ɗon siwa sahibi sifati sona jomiraɓe ɗin sifaji ɗon min nahawiyin immorde e nahaw aw urudiyin ma ko wiyete ko gandal e urudu aw gayrihima ma ko hina ɗum ko gandal ndondi ko ɗum wiyete urudiyin kama law qala wa so wi waqaftu kada mi waɗi ɗe defte ɗo ma nde juulirde ɗo ma o lekkol ɗo waqfu ala awladi e ɗo ɓiɓɓe am ɓen summa awladi mi retti ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen kadi summa awladi mi retti ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen kadi aw qala ma o wiya attabaqatul ulia daalwal dow walngal tahajubu sufla ngal ɗon wirni leywal ngal kana haray laatike ala ma qala ko e dow no woniri wowliri noon ko noon gollitirte e laysa littabaqati dunia haray laatanaki daalwal leywal ngal haɓɓum haqqe fil waqfi e waɗgol ngol waqf haray ɗon ko daalwal dowal ngal waɗa waqf hatta tan ɗaridal ulia ko ɗum woni ha dowal ngal e lanna falaw awqafa shay'an so tawi woni o waɗi waqfu goɗɗum ala salasati ihwatin e dow bengotoɓe tato famata ahadum goɗɗo e maɓɓe maayi wa taraka awladan o acci ɓiɓɓe lam yakun haray latanta ko li awladihi ɓiɓɓe makko ɓe o acci ɓen nasibu abihim geɗal ɓe maɓɓe ngal ɗum no wona ndundi bal siko yoni yaudu ko waɗa waqfu kon hakkude tatoɓen ala ahawayi artay hakkude ɓeya nene gotoɓe ɗiɗo ɓeya ɓen gotoɓe ɗiɗo hedditiɓe madama alwaqif madama waɗɗo waqfu on adi sarata himo sartini hajiba tabaka wirnugol hippande al uluya dowre nden li tabakati supla e hippande leyre nden madama o inni ko hippande dowre nden tun bi mana ko ɓiɓɓe ɓen tun o wattali tamiraɓe haray e ko ɓiɓɓe ɓen tun jeeyata
salisan tabun no yalzimu hina waddo al waqfu wadugol waqfu bi mujarradi ilanihi hino waddora sabu teldingol feññingol ngol tun information on tun ara lanni sellude aw hiyazatihi ma ɗum huwgol makko mara aw taslimihi ma jonnugol makko liman wuqifa alayhi ɓen waɗanaɓe waqfu e hoore mum fala jusu dagota ko bada dalika ɓawa ɗum faskuhu bonnutugol ɗum wala bayuhu ha wona yeeyugol ɗum wala hibatuhu ha wona okkitirgol ɗum rabi anna e ɓum ɗum in ta'attalat tawi woni ɓolɗi manafi'ul waqfi naforeji ko waɗa waqfu kon li harabatin sabu sumugol e li harabatin sabu guere kan sabu guereji hunde waɗande waqfu nden boninde yeebike a jaza anhu haray hino dagi e gaye mayre a jaza haray no wawi daginde anhu gaye muɗum mbaɗo a jaza haray no dagini anhu gaye muɗum mbaɗo ahlil ilmi yoga e jomiraɓe gande haray ɓe dagini bay ahu yeeyitugol hunde nden o sarfa tamanihi e firlisa ko ɗum woni sendita coggu muɗum on fi mislihi e yer muɗum wa in fadala shay'un si lutti goɗɗum e surifa ɗum ɗon sendite fi masjidin ka juulirɗe aw to suddika bihi ma ɗum senditane okke alal fuqara'i e wasuɗoɓe ɓen wal masakini e miskinaɓe khamisan kayfiyatu kitabati lwaqfu mbaadi no waqfu on windirte no mbaada albasmalati walhamdulillahi ta'ala ɓaawo bisimillahi on e yettugol allah ngol juulgol ene laaɗo ngol ashhada fulanan kaari seeditike annahu kanko waqafa o waɗi waqfu o habasa o jogitike wa ayyada o semmini ma fa ya'ti kala ko aroyta e dicruhu jantore mum aljaari dogay ɗum mbaada galika ɓaawo ɗum fi yadihi ka jungo makko wa milkihi e ka jeyal makko tasarrufi e ka perlisande makko wa hiyazatihi e ka nder maral makko wa ihtisasihi e ka kirtinale makko ila hini suduri hada alwaqfu ha e sanga ɓulugol ko waɗa waqfu ɗo wa sabiti lahu e kala ko tabintinane mo bi hujjatin sabu dalil raqmuha numéro ko waɗa waqfu kon kada ko ni net ko tel wal munjarri ilayhi ko dogi kon faade muɗum bil irqi e wal munjarri ko telɗina ɗum ɓe mana ko pottina ɗum ilay faade muɗum bil irqi e sabu ronugol min walidihi e immorde e jibinɓe mo ɓen wa dalika ɗum ɗo jamiul mahdud ko dendanangal keeri ɗin bi kada ko wanoni waqfan waɗande waqfu sahihan sellude shar'iyan shar'inande wa habsan e jogande sarihan feeñude mar'iyan aynande laawi ba o yeytetake hande kadi wala yuhabu okkitirtake hande kadi wala yurasu ronatake hande kadi wala yurhanu ɗum ɗo waɗatake kadi tiginde hande kadi wala yumlaku jeyatake hande kadi wala yustabdalu wattikatake illa misli sonara koye sifa mum kadi ida in adamata so tawi woni yeebike so tawi woni wasama manafi'uhu nafoore kon heɓade tenko bi muhallihi e saabu nokkure mum nden mubtahiyan haray ɗum ɗo woni ɗaɓɓitirte ɗum fihi e muɗum ridallahi ta'ala weltare allah subhanahu wa ta'ala wa muttaba'an joktirte ɗum fihi e nder muɗum ta'zima mawningol hurumatillahi hurumji allah ɗin wala yubtiluhu bonnata ɗum taqadumu daharin ardagol jamanuji ɗin yata ha wona waqfu on anilama wala yuhinuhu hoynata ɗum ikhtilaf asrin luutodirgol jamanuji ɗin kullama marra alayhi zaman tuma kala zamanu go'o génération ari feƴƴiri e hoore ko waɗa waqfu on akkadahu koyeɓe ɓeydu tentinde koyeɓe ɓeydu renouvelude wa kullama ata alayhi asrun tuma kala jamanu go ari rewi e hoore mum azharahu koyeɓe feññin ɗum wonande tawaɓe ɓen wonde ɗum ɗo koko waɗano waqfu wasbatahu ɓe ɓeyda tabintinde wona e laamu wo ar inna joni min mi anili ila ɗo ansha alwaqifu sinki waɗɗo waqfu on fulanum kaarijo ajurallahu e ko ɗum woni e joddi allah ndin ajurallahu yo allahu on yuɓu alkhayra moƴƴere ala yadayhi ka dow juuɗe makko waqfahu hada o waqfu makko ɗo ala kada woni e dow ninini ala anna masira e dow wonde no darugol ngol tasko fi hada alwaqfu e nder nde waɗande waqfu ɗo wal mutawalliya alayhi e heftugol fi ɗum ɗo watta yile mum yabuda o fuɗɗoto min rubu'il waqfu ila e nayaɓal waqfu ngal bi imaratihi ɗum ɗon ittete fi ko wurnitire ko waɗa waqfu kon bi mana ko renouvelire sono kala
wa tarmimihi e heɓɓitagol muɗum wa islahihi e kelɗingol ɗum ko ɗum renouvelgol ko gotum li ibqa'i fi heddagol aynihi tigi tigi hunde nde wa taswili e heɓagol warada fandunde waqifihi ko nde waɗira waqfu ko mbimana fino tono on yaltira e harande bo naali no nene on moƴƴintimire fino tono on hettora wono muwi gallati e mawnugol tunu muɗum on fama fadala kala ko luttiti bada dhalika ɓaawo ɗum yasrifuhu ɗum ɗon kadi firlise limasarifihi lmuayyana e firlisande hunde toɗɗande nden tigi tigi alahu dow mum mbimana naya ɓangal si ittama fi ko renouvelire galle ɗen masalan siko galle waɗa waqfu ko ɓeyatata ɓe hedditiɗe senditama e hoore wiyaɓe ɓe yo sendite si ngal nayaɓal ɗon ittama renouvelama kala ko hedditi kadi e ngal nayaɓal ɗon hara ɗum ɗon kadi koyo senditire no ɗeyatati senditira noon e hoore duwaɓe senditede ɗen masalan wahiya ɗum noon kada ko wano ni fotano winda ɓangina yabqa dalika ɗum ɗo haray ko heddoto ɗum abadal abadina abadan pooma waɗa hara dahirina e dendanangal jamanuji ni mbimana furray ko ɗum pular wiyata furray ila an yarisallahu l arda ha allah rona leydi ndi waman alayha e ɓe wonɓe hoore leydi ndi o hayrul warisin ɓay ko kanko ni moƴƴoronowo wa malu hadal waqfi jawdi koko waɗa waqfu ɗo inda inqita'i subulihi ko sanga taƴugol laawi mum ɗin wa ta'adduri e gantinagol jihati bangeji mum ɗin ilal fuqara'i ko faade wasuɗuɓe wal masakin e miskinaɓe min ummati nabiyina muhammadin sallllahu alayhi wa sallam immorde e moftene laaɗo meɗen muhammadu yo jam e kisi woni e makko wa sharata hino sartini alwaqifu waɗɗo waqfu almadkuru jantaɗo on annazru lahu ndarugol ɗum ɗo fi ndarugol makko tasko fi waqfi e nder waɗande makko waqfu nden handa nde ɗo wal wilayata e heftugol alayhi e hoore muɗum li nafsihi fi hoore makko muddata hayati e nder gurdam makko ɗan o waɗi ko kanko woni ko aynata occuppo ko kanko waliyoto fi mum e nder muddata hayati e nder dumunne gurdam makko ɗan yastaqillu biha o fanɗinoray ɗum bimana o daranto ɗum wahdahu kanko tun la yusharikuhu kafidata e makko fiha e nder occupagol e ɗum ɗo musharikun kafidateɗo wala yunaji o poɗodirta e makko kadi fiha e nder ɗum ɗo munasi on poɗodirteɗo wala honoɗenmo an yuwassiya bihi nde o wasiyoto ɗum wa yusnidahu o ɓaara ɗum o accira ɗum ila man sha faade on mo yiɗi min mbadi wafatihi ɓaawo o maayi li waladihi fulani si tawi woni ko wonande ɓiɗɗo makko kaarijo o wasiyoto yo on darano awli arshadi ma awli arshadi awlil arshadi ma so tawi woni ko ɓuri fewde min awladihi ko ɓurɗo fewde immorde makko ɓen wa dhurriyatihi walil arshadi afwan e fi fewnugol tindina ukippo min awladihi immorde makko ɓe dhurriyati e dhurriya makko on waqibihi e battane makko min ahlil waqfu immorde yimɓe waɗanaɓe waqfu almadkuri jantaɓe fa in inqaradu so tawi woni ɓe ñawli an akhirihim e ga e sakkitiɓe maɓɓe ɓen walam yabkara heddatako min humɓe maɓɓe haɗum hay e goto kana nasru haray darugol ɗum ɗo tasko e li fulan ko fi kaarijo ko nande kaarijo accira ɗum wa sharata hino sartin alwaqifu hino sartina kadi waɗɗo waqfu almadkuru jantaɗo on allah yo jaran luwintake de waqfu waɗande waqfu makko nden haga nde ɗo wala shay'a minhu wona hunde mum li actara fi ko ɓuri ɗuɗude min sanatin immorde hitande fama fawga ha ko nattiri dow wa allah yudkhila ende natata kadi almujara e ko ɗum woni joddi aqdan e finde ala aqdin e ɗo finde hatta tan kadi ha gasa muddatul aqdi dumunne e fiɓande al awali arande nabi mana ahadi araniri ndi wa yauda rutto almajuru luuɗo on ila yadi nasiri faade jungo acciraɗo taskagol ngol wamri e fiyake muɗum so luyta o luyta kadi siko goɗɗo golwata kadi o luwa akhrajani no yaltin alwaqifu waɗɗo waqfu haga waqfu nde ɗo waɗande waqfu o yaltini ɗum o itti fes an milki gajeyal makko na kanko jeeyi waqatahu o taƴi ɗum ɗo débloqué min maali itte jawdi makko ndin o soyyarahu o watti ɗum ɗo sadaqatan sadaka battatan furray batalatan furray muabbadatan furray jariyatan dogowo fil waqfi e nder waqfu almadkuri jantaɗo alal hukmi e dow ñawre almadkuri jantaɗe nden ala hukmi shar'i e dow ñawre sharia yankore almashruhi feññinande nden alahu ka hoore ɗerol dow
halan alhali huwa halan ni huwa malan e on say wa ta'adduran e gantinagol wa imkanan ene wagol fu imu wa rafa anhu o banti o itti ɗum ɗo yada milkihi jungo jeyɗo on few wada alayhi o waɗi e hoore ɗum ɗo yada nasirihi jungo ndarowo on taskotoɗo o kiɓɓotoɗon wa wilayatahu e halfinaɗo fi mum on wagada tamma hada alwaqf nde waɗande waqf ɗo timmi wa lazima waɗɗike wa nuffida gollitirama hukumu ñawore mum nde wa ubrima kelɗinama wa sara wonti waqfan waɗa ɗum waqfu min awqafil muslimina immorde waqfuji julɓe ɓe la yahillu dagantako li ahadin an yanquda nde o firtata hadal waqfu nde waɗande waqfu ɗo aw yugayyirahu ma nde o waylata ɗum o sansa aw yufsidahu ma nde o bonnata aw yuabtilahu ma nde o ɓolɗinta bi amrin sabu yamirore fus wala yaftawa wala bi fatawa wona sabu jabagol landal fus waɗugol fatawaji ha hara wona boni wala mashuratin wona disodiral hunde wala hilatin wona alhaali hunde wowo tawa kanko yastadillaha o halfini allah azza wa jalla ala ma qasada e dow kala faandiɗo waqfu makko on haada oɗo bi ifsadin fi bonnugol aw itida'in ɗum woni ma ɗum jaggutogol wa yuhakimuhu o ñaawini allah wa yuhakimuhu ñaawore makko nde ladayhi hino jungo makko kanko allah wa yuhasimuhu ko ɗum woni o wenjidiroye e on ɗon wa yuhakimuhu o ñaawidoye e on ɗon ladayhi ka allah wa yuhasimuhu o diskitidoye e on ɗon bayna day yeeso allah yawma fakrihi ñande hatto jingol makko wa faqatihi e tampugol makko wa dillatihi e hoyende makko wa maskanatihi e miskinankako makko ko ɗum woni yawma la yanfa'u zalimin ñande tawata nafata toñoɓɓen ma'diratum gantoji maɓɓe ɗi wala hum nowodan ɓe allah anatu kuddi wala hum nowodan ɓe suu daari ko ɗum woni galle bonɗe ko ɗum woni ñande dargalle gol wa qabila jaɓi alwaqif waɗaɗo waqfu on almusharu jopaɗon ilayi faade muɗum malahu jawdi makko malahu konko wodani mo qubuluhu jaɓugol muɗum min dalka immorde mum qubulan o jaɓi jaɓande shar'iyan shar'inade wa shadaw seedini ala nafsi dow hoore makko alkarimati teddingol bi dalika ɗum ɗo ala nafsil karimati e dow wonki makko tedduki kin be dalika e ɗum ɗo wawa ɗum ɗo wawa tawi kanko bi haali sihhati moy alhaali cellal makko o feeta o hangaka wa salamati e kisal wa tawaiyatin e o waɗiri ɗum kadi ɗoftare wona o forsaɗo wal ikhtiyari e suɓagol wona o duñaɗo wa jawasi amrihi e dagagol fiyake makko yamirgol makko shar'an ka sharia hurrira zalika ɗum ɗo noon tabintinama ɗum ɗo siñama be tarihi kada e nder sa'i kaarijo e nder datu kaarijo haray ko ɗo woni ko maddatu samina windande jeetataɓere nden gasi ko ɗo woni darsu 6 ko ɗo woni ko gasi yiltoɗen rewtoɗen ɗum ɗo kadi ha moƴƴa si yiltanoɗen darsu 7 musidɓe julɓe wallahu a'ala wa a'ala.